السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل عندنا تنظيف الكرشة وهنعملها مع بعض النهاردة وهنشوف بتتعمل ازاي. ادي الكرشة اهيت، هو جايبها بالمنظر ده واحنا هنبتدي ننضف فيها. انا ابتديت فيها شوية اهيت وهخلص تنظيفها. مكون سهل جدا بحطه في المية، بيخلي لي الكرشة عاملة كده. يا دوبك بس بتحطيه في المية وتسيبيها تغلي، وبعد كده بتسقطي الكرشة فيها، وبعد كده بايه بنبتدي ننضفها ونغرزها بالسكينه زي ما انتم شايفين كده. اه يعني دي قبل التنظيف اهي، ودي لما بدات تنظيف. دلوقتي بقى ايه هنبتدي ننضف فيها، لان هي اهي منظر الكرشه اهي كلها عايزه تنظيف جامد. فانا هخلص تنظيفها اهو اهو اهو. هخلص تنظيفها وهوريها لكم بعد التنظيف ايه، وهقول لكم ايه اللي انا حطيته في الميه عشان يخليها بيضه كده. ماشي. ادي خلاص اهوت حطينا ديت في الميه المغليه اهيت وبنعملها. شوفوا منظرها، شوفوا بتطلع بسهوله اهيت. شايفين المنظر؟ دي الحته الاولانيه اللي احنا نضفناها اهي. شوفوا منظرها بقى عامل ازاي، بقت بافته بيضه ولسه ما اتغسلتش ولا اتحط على اي حاجه. ادي المنظر اهو، ودي ان شاء الله هتبقى زيها كده. ماشي. كل ما تلاقيها عصلجت معاكي شويه حطها في الميه اللي انا عاملاها دي. ماشي اهو. هنحطها في الميه شويه اهو، هتلاقيها بتتشال معاكي بكل سهوله. القشره بتتشال معاكي بكل سهوله. شايفين المنظر اهو، من غير جرده خفيفه كمان اهو. ماشي. شفت الحته اللي نضفناها بقت في بيضه فله ازاي اهو. الفرق ما بين دي ودي اهي، دي اهيت والقشره بتتشال بالايد اهي. بس علشان هتاخد وقت بالايد، لا احنا هنعملها بالسكينه عشان ما تاخدش وقت معاها. هي بتتشال بالايد اهي، بتتقشر معاك اهي. ماشي. هكمل تنظيفها اوريكم هنعمل ايه تاني. ورجعت لكم تاني اهوت بعد تنظيف الكرشه وبعد ما خلصتها، وكمان قطعتها حتت زي ما انتم شايفين اهي. الكرشه من بره ومن جوه، ادي من بره اهيت الحتت السمرا كانت عامله ازاي اهي، وادي من جوه عامله ازاي اهي. قطعتها زي ما انتم شايفين وهي بيضه زي الفل اهي وجميله. وحطيت عليها الملح، ليمون وخل. بس تحطوش ملح، هو الملح، الخل والليمون بس. ما تحط عليها ملح ما بتخليهاش تستوي، وبتخليها تجلد كده. ماشي اهو. خلصناها اهو. هنشطفها شطفه كويسه ونعلق عليها، وده منظرها بعد التنظيف اهو، جميله وزي الفل. حتى ام الشلاتيت كان يعلم بها ربنا بردك اهي. الحمد لله قدرت انضفها كلها رقه رقه اهوت. الرقات كلها ما فيهاش حاجه اهي، اهي كلها نضيفه زي الفل. خلاص كده هنبتدي بقى ايه نشطفها شطفه حلوه ونعلق عليها. هشطفها وهوريكم هنعلق عليها ازاي ونحط عليها ايه. ورجعت لكم اهوت بعد ما خلصتها غسيل وغسلتها حلو اهو بالمنظر اللي انتوا شايفينه. ماشي. هنحط حله على النار وهنسيبها ايه على النار تنشف. بعد كده هنحط فيها الكرشه اللي احنا غسلناها. خلاص من غير ميه ومن غير اي حاجه. هنسيب الكرشه بتاعتنا تصفي الميه بتاعتها خالص بالنار، يعني هي 10 دقايق على ما تصفي الميه بتاعتها اللي احنا انتوا شايفينها دي. هي كده بتصفي ميه فيها، احنا حطينا من غير ميه اهي، بتصفي الميه بتاعتها اهي. وبعد كده هنكب الميه دي وهنحط لها بقى ميه نظيفه. بعد ما نكب الميه اللي هتطلع منها ديت، بحيث ان ايه الجزار لو حاطط مواد مش حلوه احنا كده بنطلعها. احنا كده خلاص اهو هنسيبها تطلع الميه اللي فيها كلها، وبعد كده هنكب الميه دي ونغير ميه نظيفه. هنحط لها بعد كده بقى التوابل بتاعتنا اهي. هنحط توابل ايه الطماطم، وهنحط فلفل، وهنحط بصل، ورق لورا، حبهان، ورقتين عودين قرنفل. وهنسيبها بقى لحد ما تستوي براحتها. وبعد كده عايزه تحمريها تحمريها،
عايزه تعمليها في تقليه بتوم بتعمليها، احنا هنعملها النهارده في تقليه بتوم. اما نخلص هوريكم هنعمل ايه. بصوا الميه اللي سردتها عامله ازاي. دي الميه اللي الكرشه سردتها اهي، احنا ما حطيناهاش ميه ولا حطينا لها اي حاجه، حاطينها ناشفه خالص. شوفوا الميه اللي سردتها دي بقى تتكب، ما تتعملش. قلبناها تقليبه اهو شويه كمان عشان اللي كانوا على الوش كانوا لسه اهو. هنسيبها بقى شويه ونروح ايه اهو، هنكب الميه دي بقى خلاص كده يا خلاص. هنبتدي نكبها بقى اهو وخلاص كده. نحط لها ميه نظيفه ونحط لها التوابل بتاعتها. بصوا حطينا الميه بتاعتنا اهي، ما عادش فيها نقطه ميه اهي وناشفه اهي خلاص كده. هنحط التوابل بتاعتنا بقى، ورق لورا وحبهان وعدون قرنفل ماشي وطماطمايه وبصلايه، كل ده صحيح ما بنخلطش فيهم حاجه. ومش هنحط ملح بردك دلوقتي خلاص اهو. قلبنا بقى الحاجات دي، نقلب الحاجات بتاعتنا دي كده ماشي خلاص. ونروح حاطين بقى الميه بتاعتنا ايه نضيف، مزودينها بميه نضيفه اهي، ميه تكون سخنه ميه ساقعه اللي يعجبك خلاص. هنسيبها بقى براحتها تستوي براحتها، مش هنعمل فيها حاجه تاني اه خلاص كده. هنسيبها بقى تستوي وبعد كده ايه هنعمل التقليه بتاعتها ونحطها في التقليه. هو احنا كده خلاص المرحله الاولانيه بتاعت الكرشه خلصت، ما فاضلش غير التقليه بتاعتها بس. هنبقى نعملها والطشه بتاعتها، نعمل لها طشه زي بتاعت الملوخيه كده بس بطماطم اهو كده. خلاص الكرشه بتاعتنا اهو، هنغطي عليها ونسيبها بقى براحتها. اما تغلي نوطي عليها ونسيبها براحتها لحد ما تستوي. ازيكم؟ رجعت لكم تاني علشان نكمل ايه الكرشه بتاعتنا. بكون نسيته الكرشه بتاعتنا هتكمل ازاي. عندنا اهو حطينا حله على النار وحطينا فيها شويه زيت، مكتروش في الزيت علشان اليومين دول الزيت غالي ماشي. وعندنا معلقه كبيره من الثوم اهي مدقوق اهو. كمل بس الثوم اللي عندنا 6 توم اهو. هنكتر الثوم ده ونخليه بقى ايه لحد ما يصفر شويه، مش هنحمره. انا ما بحبش الثوم متحمر بصراحه، ولا بحب ريحته لما بيتحمر قوي. هنسيبه بس يصفر شويه سنه بسيطه بسيطه يعني لحد ما ريحته تطلع عليكي كده، ريحه الثوم تبقى جميله. هنبتدينا نقلب فيه بقى كده اهو. ده الثوم بتاع اخر السنه بقى خلاص، الثوم زرع وفضي خلاص، ده اللي باقي منه. هنقول ايه كفايه كده عشان احنا قلنا ايه ما بنحبوش متحمر ماشي. وهنروح عندنا ضاربين الطماطم بتاعتنا في الخلاط اهي، هنحط الطماطم بتاعتنا كده اهوت خلاص. هنغطي عليها بقى ايه، هنحط فيها الملح والملح بتاعها والكمون، وهنحط كمان شويه فلفل وشويه بهارات وخلاص. نحط واحده مرقه دجاج. الكرشه بتاعتنا اهي لسه بتستوي، شفت الكرشه عامله ازاي، سايبينها تستوي ما استوتش. ومعانا اهيت خلاص كده. هنغطي عليها بقى لحد ما تتسبك هي رخرة، وبعد كده هنحط فيها الكرشه بتاعتنا. هنجيب الكرشه اللي احنا بنسلقها ديت هنحطها في الحله دي، وشويه رز حبه وحبه بقى، وتغدوا غد العيال وتبسطوا. بس دي احلى طريقه للكرشه يعني. المحمره بردك بتبقى حلوه بشويه فلفل بحته سمنه بلدي، بتبقى جميله برضو. بس احلى حاجه اللي هي للكرشه اللي هي التقليه دي بتبقى تحفه، واحلى حاجه احلى وصفه للكرشه دي. خلاص هنسيبها تتسبك وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. وادي معانا التقليه اهي بعد ما اتسبكت خالص اهي خلاص كده ماشي.
هنزودها شويه ميه بس. وكده الكرشه بتاعتنا هي قربت تستوي. هننقلها من هنا، هنحطها هنا ايه تاخد غلوه، هي تاخد الغلوه مع التقليه علشان تاخد الطعم بقى. شايفين المنظر، منظر الكرشه يفتح النفس ازاي، جميله. نشيل قرن الفلفل ده اهو، مش عايزينه خلاص. احنا خدنا النكهه بتاعته في الشوربه بتاعت السلق. اهو هنقلبها بقى تقليبه. وهنحط ايه، هنحط شويه الشوربه، شويه الشوربه اللي احنا سلقنا فيهم اهو حطيناهم. ده ايه، ونسيب الكرشه تستوي. الطماطم فتحت اهي، بس ما تقلقوش هي هتغمق تاني اهي. خلاص كده حطينا الملح بتاعها والتوابل وكل حاجه. هنسيبها بقى تاخد لها غلوتين مع التقليه بتاعتها، وبكده يبقى الكرشه بتاعتنا خلصت. احلى كرشه واحلى طعم تدوقها بالطعم ده. دي احلى حاجه جميله، وبالهنا والشفا اللي هياكل. خلاص كده خلصنا الكرشه بتاعتنا اهو زي ما انتوا شايفين. شايفين المنظر، شايفين بقى شويه الرز دول، شايفين عامل ازاي شويه الرز. شويه رز حبه وحبه كده تعمليهم جميل مع الكرشه. شفتوا الرز ده عامل ازاي. عرفنا الطبق الرز اهو. الكرشه بتاعتنا اهي بعد ما استوت. اهو كده خلصنا اهوت. ادي طبق الكرشه بتاعنا اهوت، طبق الرز.